Nada kesu. Tira gama tura bojis bira tira tumana te tuma oli gadem. Iyo diko wakata kajira mo ye. Sagale me da fade ga boya. Tira. Pada wani akana man sirba dacha sirba. Wali raf sirba achaluti. Sirba kana hedduu jaaladha. Sirba ajaaluu takka sirba hedduu jaaladhaallee sagaleen tiyyalleen dasa taatutti hin beeku. Ammoo sirbuma ajaaluu kan sirba hedduu jaaladhaa boyya. Anne koo isi deebisa. Walirraa fagaanne kunoo dugda garaa taane. Natti dhiiste deemte tisoo seena garaan baane. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakaruwaare. Bareeddeetti Awaash gama wal jaalaacha wal dhabnaare. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakaruwaare. Bareeddu warra Frankaloo wal jaalaacha wal dhabnaare. Wal dhabnaare. Wal dhabnaare. Wal dhabnaare. Wal dhabnaare. Wal dhabnaare. Akkamitti wal dhabnaare. Sabra qabda. Haroon haroomaa yaa gogus makaan goguun taatu. Haniye mali ya hadiye ngene Bali ake mira keessa bai. Mani keessa ba Mira keessa bai. Bali yake afaan Somali beekta? Afaan Somali ni beekta? Afaan Somali ni beekti. Inni dagamalee hin beeku. Afaan Somali sanii sirba? Tamujayyoo allaa biitu ingiliffaa walliste takka feemasi taate wallesan nu walleessa. Sambati akkinni eegalu dumti kon adi baane. Khabira isanii daadha ka Somali khabira. Takka ammoo ingiliffaa nu wallise ingiliffaa. Ka ingiliffa beekta? Ayya jarra namni biikeen. Okay, kenne terbuu kan deema. Okay. Rangade sarbo segiksine lakki abdu seko sinjebine. Oduun nama bagan dhiise malee bareeda koo sumaan dhiise malee. Na dhukkuba walakkaa dugda koo. Sooma bira dawaa dhibee kan koo. Jaallachuun koo maaliif raajii ta'e. Bareedduu koo dafii kottas bahee. Bareedduu koo dafii kottas bahee. Galmee guddaan galma baajifaarii. Olteen buleen kottuutii na laalee. Si yaadeeraa bareeddutti jimmaa. Sin jaaladha dafii kottuu maalee. Bareedduu koo dafii kottuu maalee. Ol fuudhigaa. Erraan gadee. Udah. Dokter apa Karena udah dia betul Asli. Anu maaf jette tiri wono jettu yo si rabbi si sagale bokkata ella akbar ustad ni debiya network ni si kamna ba e gamanne warri kalee jiisanii badhaasa argattee naan jetta hundi keessanuu oggasuma naaf kenne asliini anas keessaan nakafachaa turani kan hunda dubbichuuntu taate jechuudha.
Mana makini tu gargara. Oromoon Wallaa ijoollee urga wal fayyaa amanuun qabdu kaffalti sirbitu aslii seera kaffalti turteerti. Jata dume. Amma sini sirbee ba'a asli sini sirbee ba'a. Koi isheen adeemani eedeen sirbita. Nama sheekatu Oh, dhufe. sorry. Agasiif hin sirbiraa hin sirbattanii silaa badhifattaniiti. Ijoollee maaf sirbitan isin qoye? Na eeggadha amma. Baay'ee gammadna jiru neetworkii isin qabna. isheen wallaa ture. Astaghfirullah lazim. Jazakumullah khair. Isin jalaa bayaa guddaan turu nam kuma tokkotu jira alhamdulillah. Ergaa gabaabduu takka dabarfachoo. Ergaan sun waan lamaa tokko waa'ee ramadaanaati. Tokko waan mucayyoo dhiyoo tana shaadaa deebitee viidiyoo isii asirra deddeemaaruu tokko ilaalchisee hawaasa keenya kaas jala jiru hunda keessaniyyuu ergaa takka dabarsuuf waa'ee ramadaanaati. Ramadaanni dhufee nu biraan ba'ee bulii 10 watu hafe. Rabbi ittiin nu haa ga'u. Yaa Rabbi ittiin nu ga'i bulii hafte tanallee. Yaa Rabbi ittiin nu ga'i. Rabbii kiyya ittiin nu ga'i rabbii kiyya. Ta keessatti milkoofnu ta leelatul qadriin keessatti argannu yaa Rabbi nu taasis. Rabbi nu haa milkeessu. Yaa Rabbii kiyya situ nama milkeessa rabbii kiyya ittiin nu ga'i. Yaa Rabbi ka keessatti ata qabnu jahannamiin jala yaa Rabbi nu taasis jedhaati. Jabaadhaa warri waggaa kanaan naannessee rabbi si ga'e toobaa deebi'i. Warri waggaa kana haadhaatan ta'e abbaa kan kee duniyaa irra jiran kaadha isaan akiraa si jalaa taran jaraallee araarama kadhadhuu fi kadhachiisillee irraa sadaqadhu sadaqaan tan ta'e itti geetti. Warri ammoo rabbiin isinii laaffisee makka jirtan ji'a tana keessa warri naannoo san jirtan warri dhaquu dandeettan umraa godhaa. Umraan ji'a ramadaanaa jaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam ka hajjin gayri akka hajjiitii jedhan sawaabni isii. Riwaayaa birootiin ammoo kaman hajja ma'aa akka nama na waliin hajjii godheetii jedhan. Rasuula rabbii waliin hajjuun hammam akka sawaaba qabdu beeka. Kanaaf ufitti laafinaa warri biyya san jirtan rabbiin isinii haa laaffisuu jedhee bira dabra. Mee warri maqaa makkaa jirtan lakkoo tokko barreessa. Rabbi yaada muraada keessan isin haa guutu isin hin jenna. Warri makkaa fi naannoo makkaa jiddaan xaa'ifii riyaadiin saawudii mamlakaa walumaa galatti jirtan warri rabbiin isinii laaffise hajjii san akka dhadhaa umraa tana tatakkattiin isii nama rasuula waliin hajjatti namaa herreegamtu tanarraa akka hinaaftu. Kabiraa sadaqaa ramadaana kana keessaati. Sadaqaan ramadaana kana keessaatiif soomni salaanni sunnaa ramadaana kana keessa iftah ilbaab. Maal jedhan nabiyyiin alama alayhi salaatu wassalaam akka nama ramadaanaan ala salaanni takkaan rakaateeniin sunnaan takkaan soomana kana keessa akka nama soomanaan ala salaata 70 salaateetii jedhan sawaabni isii. Guyyaan as deemaatu tullo torii guddaa qabattee dhufteetti. Isa sadaffaati. Sadaqaa ramadaana keessaati. Namni ramadaana keessa qarshii takkaa sadaqate qarshii takkaa namni ramadaana keessa sadaqate akka nama ramadaanaan alatti maal ta'ee jedhan qarshii 72 sadaqatee isii san 10 rabbiin isaa herreegee tokkotti isii 10 herreegee 72 hagamiin herreegamti beeki. Ilaa 700 dhiifin akkas jedhe. Isa arfaffaati namni durummaa barbaadu ramadaana keessa haa barbaadatuu jedhan. Fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin amran min indinaa jee rabbiin. Namni hiyyuu rabbiin itti barreesse ramadaana kana keessa yaa rabbi yoo narraa kaasi jedhaa jiraate rabbi irraa kaasa jedhan. Namni dhibii rabbiin itti barreesseeru rabbiin yoo inni narraa kaasi jedhe rabbiin irraa kaasa jedhan. Kanaaf waa'ee madda galii faawundeeshina ulamaa tokko aslii jalatti gareen seensa ramadaana irraa hidhama. Kanaaf warri salafaa kaleessa ramadaana kana guyyaa irraa guyyatti waa murteessanii abirrii 100 ta'u haa 10 ta'u haa 50 ta'u hanga ramadaana 30 akkasitti kennataa turanii sanirratti inshallah akka hirmaattan asumaan isin yaadachiisa. Gareen aslii jala banamee jira inshallah liinka inni isinii hidha. Warri as jirtan sanirratti innillee adhaan booda akka hojjetu asumaan innillee inshallah niyyatee jira. Rabbi jazaa isaa haa deebi'u rabbi umrii haa dheeressu. Sunach kabra waa'ee ramadaanaa badhinnaan itti deebinaa guyyaan haa jala ga'uu dhiibneerra malee darsii ramadaanaa badhaa qabnaa asumarra dhufaati torbaanitti guyyaa lamaan inshallah asmana asliititti illee mana kiyyatti illee inshallah isinii dabarsa ergaa
ammoo waa'ee mucayyoo firee yookaan hidaayaa maqaan itti bahee ta mana mubaarakii dhuftee ufumaan geemii itti ergattee shahaadaa qabachoo barbaada jetteeni mubaaraknatti illee bilbilee yeroodhaan an telefoon irraan kaafne ustaaz Farhaaniif ustaaz Abuu Sabraddiin info yaamanii shahaadaa deebisanii an boodarra dhufee yoo dhufu eega shahaadaa geessanii dhufee maqaa itti baafa. Nuhi obboleeyyan kiyya nama gara islaamummaa dhufe nama islaama ta'a jedhe maaliif taataa odoo hin gaafatin guyyi waa jettanii abbaa seenaa waa jiraattammo. Ustaaza dubbiin teessanii anuyyuu osoo dhalchisanii guddifatin gabbara nyaatan jedhee anaa isinii gammade mucayyoon isin gante itti fufaa isin. Obs inshallah. Maal jechuu barbaade obboleeyyan kiyya. Namni tokko yoo islaama ta'uuf dhufu guyyaa tokko tiktookii kanarratti maal islaamummaa irraa jaalatte sababbiin islaama taateef maali osoo hin jenne guyyaa takka nama tokko shahaadaa deebisnee hin beennullee. Obboleeyyan kiyya du'aattan ilmaan kiyyaa fi maadhonni kiyya Ustaaz Farhaan Ahmed akkasuma awwalii fi Ustaaz Jamaal yookaan Abu Mu'aaz akkasuma hedduun ustaazota asirratti namoota shahaadaa deebisan wanni gara islaamummaa si fide maali jedhanii osoo hin gaafanne guyyaa takka shahaadaa deebisanii hin beekanii buutaana sheekolee irratti hin deemsisina. Kijibni daangaa lufe buutaana jedhamee yaamama. Tana akkanaa hubattan barbaada. Mucayyoon islaama taati. Islaama ta'a jetti. Akka amma jiraattu machooftee illee hin jirtu nagaa qabdi. Guyyaa sanirraa haga addaa machiin irraallee ka'ee illee hin jiru. Nu hin gaafan. Islaama taate ni uffatte. Islaama ta'uu qofaa miti. Mana banattee borumtaa guyyaa sanii gadi baatee mataa nagayaatiin islaamummaa ufii awaajje nama 9,000 irratti. Miidiyaa irra gadi baateeti. Tole akkamitti islaama taata deemi nurraa jennaan moo nama isinitti dhufe qeebalaa nuun jette shari'aan islaamaa qeebalaa nuun jette malee ari'aa nuun hin jenne. Ari'aa nuun hin jenne takka አንዴ በአማርኛ አወራለሁ። እህታችን ስለ እህታችን ነበር የሚያወራው። እህታችን ፊሬ ወይንም ሂዳያ የምትባለው እህታችን ወደ እስልምና የመጣችው ማንም ማስገድዷት ወይንም ማንም ብር ከፍሎላት አይደለም። ማንም ያታለላት የለም። ሐታ ሌሎቹን ሐዲስ ሲነግራቸው ሲናስተምራቸው ተሰብኮ ነው የመጡት ሊባል ይችላል። እሷ አንድም ቀን ማንም ከኛ መሻይኾች የሰበካትም የለም። ራሷ መጣችና ወንድማችን ሙባረክ ቤት እስልምና ማያዝ ፈልጋለሁ ብላ ሼኾቹን ጥራልኝ ብላ እኔ ጋም ተደውለው እኔስ ለጊዜው ስልክ አልመለስኩም ነበር። ሌሎች ወንድሞቼ ጋር ተደውሎላቸው መጡና ሸሃዳ አሳዘዋት። ያውም ለምንድነው ወደ እስልምና የምትገቢ? ወድጄና ፈቅጄ ነው። እሺ ምኑን ወደሽው ከእስልምና ተብላ ሁላ ተጠየቀች። ባለሁበት እምነት ውስጥ በጣም ተበድያለሁ። ስሜታዊ ሆነሽ ስለተበደልሽ እስልምና ውስጥ እንድትገቢ አንፈቅድም አለው ኡስታዝ ፈርሃን በነፍስ አሉ። ቪዲዮም ተለቋል። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገርን እያወራችሁ ነው። ይሄ ለክርስቲያኖችም ለሙስሊሞችም መልእክት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አልহামዱሊላህ እንኳን አንድ ሰው ወደ እስልምና መጣች ለእስልምና የምትጨምረው ነገር የለም። ከእስልምና ወጣች ከእስልምና የምትቀንሰው ነገር ምንም የለም። ዱሮም ብዙዎቹ መጥቷል፣ ብዙዎቹም ሊሄዱ ይችላሉ። ይህንን እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ጠይቀናት ነው። አንዳንድ ሰዎች በዩሮ 12,000 ዩሮ ተሰጥቷት ነው ምናምን የሚባለው ወሬ ሁላ ሰማለሁ። እኔ የምኖረው ወንድሞቼ የት ሀገር ነው? መጀመሪያ እኔ እዛ ሁኜ ያን አይል ብር ለሷ የሚሰጠው የማይመስል ነገር ማውራት በጣም ያስጠላል። ከእስላምና ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ስለዚህ ወደ እስልምና መጣች፣ እስላም ሆነች። እስላም ስትሆን እስላም ሆነን ተቀበልናት።
አሁንም ማንም ያባረራት የለም ማንም ያበሳጫትም የለም አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ፍቅር ሰጠናት እንደ ማንም ሙስሊም ማለት ነው ሁሉም አጣ አንዱ አካውንት ሲቃጠልበት ወዲያው ተረባረበው ፎሎ አደረጉ ጀማዎች ያቃጠሉት ሙስሊሞች ናቸው ያዘጉብኝ እያለች ነው እሷ እንጃ والله አለም አናቅምኛ ብናቃጥልበት ኑሮ ብናዘጋባት ኑሮ ለምንድን ነው ብንቀበላት ሱተው ጀለ ሱት ከናፍ ኢንሻአላህ ይሄንን እንዴት እንትረዱ ፈልጋለሁ ማንም ያስገደዳት የለም የተከፈለላት ነገርም የለም ብዙዎቹ ተልካ ነው ምን ሆና ነው ይላሉ እኛ ወደ እስልምና የተላከ ሰው ፍራንክ ብሎ የመጣ ሰው ስለ ፍራንኩ ማያገባንም ስለ መላኩ ማያገባንም እኛ ዛሂሩ ነው የምናምነው ጦንቃይ አይደለም ውስጡን የምናወራው እስላም ልትሆን የመጣው ልትሆኝ የመጣሽው አው ለምን ብለን እንጠይቃለን ምኑን ወጣሽው ይሄኔ እስልምና ውስጥ ለማግባት መጀመሪያ ሸሃዳ ማያዝ ነው ከሸሃዳ በኋላ ስለ እስልምና ማማር ነው ይሄ የሰውየው ፍቃድ ነው የሚያስፈልገው በሃይማኖት መስገደድ የለም መጣችና ወድጀና ፈቅጄ እስልምናን ወድጃለሁ ቀበላለሁ አለች ሸሃዳ ያሳዟት ስምሽን ተወጇለሽ ወላ ሌላ ስም እንስጥሻላት አራት ሌላ ስም ስጡኝ አለች ሂዳያ አልናት ስጦታ ማለት ነው ጥሩ ምኞትን ተመኝተንላት ማለት ነው አስጠገናት አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን በዚህ ላይ እሷን የበደልነው ነገር አለ ብዬ አላስብም ሄደች ማምጣቷን መብቷ ነው ራሷን የመጣችው ራሷ ነው የሄደችው ራሷ ነው የተከናነበችው ራሷ ነው ያወለቀችው ራሷ ነው ሙስሊም ብላ ያወጀችው አሁንም ራሷ ናት እያወራች ያለችው እንጂ በዚህ አንድ እስላም ሊወቀስ አይገባም ይሄንን ጠንቅቃችሁ እንድታቁ ፈልጋለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሌላ አንዳንድ ክርስቲያኖች የምታወሩትና ዲዩት አድርጋችሁ ከንግግራችሁ ላይ ተቆጥቡ ነው እምላችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ከናው በለያን ከነ ሙጨዮን ጋፍ እስላመታቱ ኒጋፈኔ አቋም መደገተን ከና ቪዲዮ ለን ገዲ ፈሜራ ጋፈተምቴ ጅርቲ ዴቢኤ ፊ አከስት ሻሃዳ ቀበቴቲ አባ አርገደ ኦቦለያን አርገደ ፍቅር ነው የተማርኩት ከናንተ ጀተት ውዱኤን ለንጀን መቃ ኡፊለ ጅጅረተ ሰኑ አቲ አባኪ ያናንጀተ መቃ ከየረበረፈት ዱጋ ዳናባ ነመከሚዩ አባ ደመለ ዑምሪን ለ አባ ነመጎት አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አኒ ፊ ኦቦለስ ኬሰን ዶክተር አስሊን ወሊ ማሊ አባ ፊልም ሴና አስሊ ላይስቲሜራ አስሊ ሴና ነመቦቺ አስሊን ስንቲሜራ ማሊ ጀናን ጃላሉመን እስላማ አከ እስላማቲት ወሊ ቀቡ አልহামዱሊላህ ጃላሉመን ኦሮሞ አከ ኦሮሞቲት ለ ወሊ ቀቡ አስሊ መሐመድ መቃኢሳ ለሂሜ ሴና ኡፊል ለሂሜ ሴና ሰድ ረጃለ አስሊ ጉድሲያ አኩማ ነመሰኒ አዳነለ አባና ጎዳቴ ያንለ ilmase ጎዳዴር ኢሳ ብቻ ሚቱን ተከሰኑ ኢሲኑ kana fakata la mengal cina disa namota to wanna ke sagagala hateto kana insha Allah isis akkatan cala tiqi qabatte dubat debitu tan cala amanta kana arabsitu gone arabsuni lenu ranju يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين اوتوا الكتاب الله سبحانه وتعالى እነዛ ኪታብ የተሰጣቸው ይሁዳና ነሳራዎቹን አትስደባቸው ብሎ ከልክሎናል ማናቸውም እናንተ ልጅቷ እስላምም ሆነች አልহামዱሊላህ አምና ፈቅዳን የመጣችው ወደ ክርስቲያናም ተመለሰች የራሷ መብት ነው ማንንም እሷን ማስገደድ አይችልም ግን የኛ የእስላም ልጆች ማናቸውም እሷም ሆነ የክርስቲና ሃይማኖት አትስደቡት አላህ ነው የሚከለክለን እንን እንታቁ ፈልጋለሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አስሊክ የረብ ዑምሪ ስናደርስ ረመዳን አን ለረብ ስናገው رب سنا بالكيسو إيمان رب سنا يادتو تقو كيسنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب بركة سنا قدو ربي وانا تركا قبض بسم الله كيسي كان كيس ربي بركة أكاو دنيا تكيس ربي بركة أكاو قاب وابتو بلاتي ركسة سياتو
gaafa gurgurachuun baate widdi si haa ta'u si galee du'aa gurgurba ila wanta gaafa bituuf taate jinee kuma si haa taatu gaafa gurguruuf taate jinee kuma 10 si haa taatu Amin. akkas